Reformwe uria ni muruti wira thirikari-ini ya kaunti ya Nyandarua ni ikitio ngono ni maabitha borithi ceceni-ini ya borithi ya Ndunduri akaiya miti na rori ya thirikari ya kaunti ya Nyandarua. Agikira ndeto ino mukonde, OCPD wa Nyandarua West augite borithi marakunyeirwo ni muingi thutha wa kuona rori irabokerwo miti utuku mugunda-ini umwe wa thibitari ya muingi mwena ucio. Niko mfanya kazi ya county government ameripoti hapa ya kwamba iko miti imekatwa kwa shamba ya county government hapa kwa Kiongo. OCS alituma askari wakaenda wakapata kweli miti imekatwa, na wale watu walikuwa wanakata hiyo miti waliwaja Pawaso wakakimbia. Hiyo vitu yote Pawaso ikachukuliwa wakarudi mpaka hapa. Kwenda kidogo tukasikia gari iko ya county government inachukua ile miti imekatwa. Askari walitoka wakaenda wakapata kweli hii gari ndio ilikuwa inachukua miti. OCPD ni ogereire kuga ndereba ucio ni arekereirio na bodi itari marihi guku borithi makiambika thuthuria makinyitanira maabitha anene thirikari-ini ya kaunti ya Nyandarua guthuthuria giko kiu. Aspana tunahitaji mtu ya forest kuja angalie, na kama ni kweli ni miti ambayo wanasema ni ya cedar endangered species. Nafikiria uchunguzi tunaendelea naye, na at any time in the course of this week or next week tunaweza peleka case kotini. Mwena-ini wake mutabariri munene thirikari-ini ya Nyandarua Samuel Ndung'u augite muruti wira ucio ni gukorwo akihungwo mahuri na wona nyitikana na mahiti atacukirio makinya makiwatho. Muthenya wa ira kundu gwitagwo Mirangi-ini rori itu ya kauti yanyitirwo ikuga miti ya mutarakwa kuria mugunda-ini wa thibitari, na miti yo utiramenyeka irathiaga ku, na rori ya kauti tutiramenyeka yaumite guku atia gethi kuga miti yo, na tutiramenyeka kuria miti yo irathiaga. Akiaria wobici-ini cia kaunti ya Nyandarua, Ndung'u ni ongereire kuga gavana wa Nyandarua Kiaria Badirisha ni arutĩire kugitira indo cia muingi na aria mekunyitikana mekunio kanyoni wa ng'ethe. Thirikari yo irariho ngari cia kauti muraigua irarutaga wira utuku, irarutaga wira na ikuru utuku, igathie girigiri utuku kuruta wira wa andu kiumbe, na thirikari ya gavana Badirisha itutukite kubadilisha Nyandarua. Nituramenya maundu macio mothe nitugucenjia na gutiri undu ucio ucoka kuoneka ringi. Mwena-ini wao aikari a itura ria Mirangi-ini ni moritie thirikari ya kaunti yo gutigira indo cia muingi ni ciagitirwo kiwatho. Handu-ini ya Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.